belai belai kena hambai sini media rok non belai kena nongi asik bulu banjaran nori tongoni bagai ini puila no jotono nang ini media bisiti sini hayung tai sini Tripura sarok no ba sini Tripura state joto lukurok no okatai khusus rai rok no ang khulumung ya Bharat tai sini bubagra no khulumung ya Bharat বিশেষ করে sini bubagra ko tabul phai thango sini is highest bubagra Project Kishor Japormon tai বিশেষ করে tini oro je manika enclave kaisa jeng program khalai tongo sini Maharaj Kumari Progda Devi but every year no advance oba haike sini বিশেষ kai sini bubagra Bir Bikram Kishor Manik ko bin asaimani salorodi bo Tripura intact chapter hinyai aba haike bo kabang ma history agi sini বিশেষ kai sini Maharaja Bir Bikram Kishor Manik ko bo tam samuklai langka even bini bisintei kabang ma dofa bahaike mathangjakha ba bahaike kathalai kya bahaike bo kujuguti sei kalangka aba hairo bo kabang ma bo samuklai tongo belai khano hambaite khulumung maro sini বিশেষ kai Maharaj sini Kumari Progda Devi no tai bini bahanuje sini Maharaj Kumari Kriti Singh bo sini East Tripura ni bo kaisa MP tabo kaite sini bubagra to norodoto siwo to saimono sini bubagra bosu jorti sini ti prasar no mothangani bagai bo saito hito sini hayong ni joto no siwo abon bagi belai khana angtile hambairana musungo sini je 184 raja ba 86 nama raja sini bubagra te bini bahan bijik song khorok ni tinaro present tongo sini o program ni je inter Tripura saptani sini Maharaj Kumari je Progda Devi bini program ni chief guest kha sini Maharaj Kumari Kriti Singh Deborma bo sini MP East ni Tripura East ni bo tai sini special guest ke sini Maharaja Project Kishor Manik tai sini tongo tai Professor Ratan Saha awa haira khorok ni tai special guest tongo tai sini dignitaries বিশেষ করে sini MLA rok MDC rok jotono phai sokaijak belai khon borong tai hambaite khulumuya pharoi ang thaisa thani kok sanani ko bahai tamni hule sini bubagra je Project Kishor Manik tini 118 মানে 118 সাল তিনি bini asaimani sal celebration जों advance khlai tongo khana angnai 19 tarik August 2026 jere 118 bar angnai bo 1908 salo bo asaimani bo belai kom boyosono sini Tripura hasteno bo asip ke bini wan chung asake totor bonoke जों kaisa tam salai mutai haike sesungta bono pujina nango pujino tonga kaisa kisu ani bandobi rok sabayo uma angke sini Maharaja Bir Bikram Kishor Manik keno ang kaisa mutai ke sanggon puji tong tamni melek botino ma haike sini jemon edisi area ne borijab khai kalangi hangkai जों tini taibo sini Tripura sa kungthai bararo जों taibo durgotin khumu tai bini netrite no bini saitongmon bisinto bini airport amage sini Tripura o je Maharaja Bir Bikram airport ni bo bini mung jagi tongo agi kite Singapore tongo ni to ga oba hakini school di jemon college di jemon ni Bir Bikram college ga tai kese বিশেষ ke nirmohol aba hero kabang ma bo je bisik bini ase kom umoro ase naitho khai Tripura saroni bagai sini kungthai barani bagai bini do phani bagai muthangna bagai bo khalai kalangmani o hukumu abunagi bonoka kaisa architecture se ni hanjago bini ba asuke advance o boyoso bo বিশেষ kai abon angke kha khlayo 15 August 1947 no je India freedom o tini 80 bosor kai tongo sini Tripura sarok जों tini bo jaga tong abon bagi जों belai khana wan sukna ni jora hani ang ma hano जों thansa jete जों thansa tongmoni bisintike sini Tripura sa जों mothang jagnani
যে চিনি বুবাগ্রা বীর বিক্রম কিশোর মানিক যেবে খাই কালাঙ্কা যেমন এডিসি তাবো 7,130 বর্গ কিলোমিটার দङ yang total hingga 10,000 something অবাহাই বর্গ কিলোমিটার সি সারা ত্রিপুরা কিন্তু এডিসি বুকুন জাগানো বুকুন তো গোबां दंख bo oma haike besek bosor sekang bo amon haike khai khai sini bubagra bo bini boktogo saka je যখন 1941 no oma haike ADC area no bo khai kalangkha ke abo bai जों दिनै जोंनि अ थामसा तंमोन बिसिंतिके जों आबोनो अ जागानो जों रिजार्भ खालामनानै दंया हांखाय जोंनि टाइपआव जोंनि नेक्स्ट जोंनि जेनेरेशननि जोंनि जेमन ताम सानाय जोंनि सार्भाइभेल ते एक्जिस्टिं जों सेभ खालामनो थाखाय जों ताव बेलायखौनो निनि मिडियान बिसनोबो सानाबो जों दिनै बुबाग्रानि बीर बिक्रम किशोर मानिकनो बिना आसाय माने एडभान्स सेलिब्रेशन खालामनानै बिसिंतिके आं कबुंनाबो जों थामसा जों तंनानै नांसिना जों थामसाके तंयांखाय जों तेबो कमरते जोंनि हा जों आरो हानि बेसांनिबो जोंनि कुनु जों ताबो ताम सानाय जों बखरतिसे कक्सायनायां दं বিভিন্ন ভাবে তাবো রাজনৈতিক ভাবে বিভিন্ন ভাবে মানে তাম সানাय নিনি অফিসিয়াল যেটা অর্ডার নি বিসিতি যেমন আং সানামু जों उसगाव कैसा PRTC नि कैसा आबनतै आबन लगे ताम साइटंखा जे कुनु स्कुल एनी स्कुल पुलपुलपुत गभर्नमेंट स्कुल कायाबन परेते साका जे एनी स्कुल होइना इंगा अब हाइके ताबो जेटा प्रेजेंट जे गभर्नमेंट अमा हाइजे सामु तांमारक बेलायखेने सिनि बागै ताम सानाय तलातै yang साकाको तैलoi तलातै या फांगराय माहिंजानि तो जों जे ताबो जोंहा गिते आबो तो PRTC जे क्लाइमेट दङ न किसिनि साबो दंनाय हायखौनो ताबो अनलाइन बिसिंथै इफाइलि बिसिंथै खालायजोनि दङ आबो यागलो जों ताबो खाताबो माने ताबो आबो इफाइल खायमनि बागै बाहायके बरक गोबां खाबि मानो बाहायके सुजुरि मानो ताम माने स्कुल माने कन्टिन्यू 5 years एनी स्कुल जों परीक्षा हांखाय आबोनि बिसिंथिकिसे आबोनो से माने सरकारि जब बा साख्रि लागे प्रायोरिटी जागनाय निसे साख्लाय जागमानि अब हाई कोर्ट त्रिपुरा हाई कोर्ट आबोनो अर्डार खायरे खानि होनो अब बेलायखेने सिनि उमथाय बारान बागै भयंकर बा वा नामा सिंसे किलमा सिनि आं खाखलायो आनि जे व्यक्तिगत भिउस खांखाय आबोन बागै जों बेलायखेने आबोन तैसे वान सुक जानाय दङ जों सालायनो नांगौ जे बाहायके जों दिनै अबोनो दिनै बुबाग्रा खाना तो 19 तारिख अगस्त दिनै महाराजा बीर बिक्रम किशोर आसायमानि साल जों एभ्रि जों बिनि सिमालंआव थाङो जों बरतलाव जों आरो थाङैनाय ससानाव थाङो जों खुमतां बगलायो खोनाबो जों बगलायनाय गांगे आबनि अको जों तै जोंनि कैसा महाराजा बीर बिक्रम ससाइटिनि बिसिंथिखे जोंनि बरंगना जों जोंनि शिबानी देबरमा बिनि नेतृत्वे आबाहिके जों मिसिलावबो खालायो राजबारि থেকে गामोन चमनि जरा खाना आरो कैसे केक राजानाय तै जों बोरै रवाहाय नसिनि TW सेंट्रल कमिटि नि जों आलादा खाय जों खाना तैसे सिनि महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकना आसायमानि तैयै जों सेलिब्रेट खालायनाय सिनि हेडक्वार्टार से ADC खुमुल सिनि नवाय हलो अबा हेके विभिन्न भाबे सिनि सारा त्रिपुराव न विभिन्न माने ब्लक वाइज दी माने डिस्ट्रिक्ट वाइज दी नगो हंदी अमा हेके गोबां मा विशेष के बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर मानिक बिनि 118 तम आसायमानि सानो खानाबो हहम दतमखे सिनि त्रिपुरा हास्तेव जतन आबो सेलिब्रेट खालायनाय दिनै जों आरो विशेष के गोरखा बस्ती मानिका एनक्लेव आं पुइलाबो साका सिनि विशेष के महाराज प्रगा कुमारी प्रगा देबरमा बिनि बिसिंथिखे बो उसकांसिनि आंनि जिबो बबाय विशेष के आंनि बसाजों आरो बिचा एंकार बा हस्टिं खालामनानै बिसिंथि बो किसा सापर्ट खायि माबाय आं किसा बनो सापर्ट खायि दङ आबोनि बिसिंथिनि ताबो मोटामोटी सिनि प्रग्राम पाइनानि बखां दङ नायथावखाय जोंनि बुबाग्राबो बेलायखौनो नांगौमोन कक साइथांखा आबोनि बागै आं कबुंना मोसौ फायदि जों ताबो आहायनो जों उखुलगो कक सालायतानो दराया जों थामसा दंलायै बाहायके सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन जों सिनि हा दफा जों बायके जों याखारि खालामनाय आबोनो जों साइथना नांनाय नै आं दिनै निनि मिडियान बिसिंथै सारिनि जराव कबुंना मोसौ आसेकनो हामबाय।